Senator Mwamure Karen Nyamu akomete thibitari wa Aga Khan for 3 days now, kuria fans ake makoretwo magithie kumurora thibitari. Senator oriri ari murwaru a Kenya ni mathie na mbere gutindika Samidoh, makira Samidoh ati thutha wa Karen gukorwo amunyitite baru through mahinda make maritu, ndagirire gukorwo akimutiga uguo, kwa na Karen akorirwo akiingira nenda-ini ciake cia ukinyaniria riria akorirwo agitariria fans ake ati ni murwaru na akorwo akiuga ati we no gwitindika aretindika na muturire wake, na niho Samidoh akorirwo agitindikwo o hindi aposti bica guku down comment section ciake ni ahuthiri ake a social media makimwira ambia rugamie show ici arakihura back to back na rwimbo ruru rwake rweru ruri athiete na mbere na gupromote na akorwo akirora mwena wa thibitari atiririre Karen Nyamu. Samidoh ndanakorwo agicokeria any of his fans, no Karen Nyamu ni agikorirwo akiaria. So guys, I just wanted to check up on you and let you know that I'm not feeling good. I'm in hospital. I'm in a hospital bed. I'm not feeling good at all.